Hello, Tuni Cookie News Vezo se na bon chavin lem nei vin Tunia hi Tuni video in si masat no aban chu ana zom ki no hitin Tunia chu India ten Pakistan gam sunga tuilong lut ho Indus River ho kha tan na anei vi ti bana Afghanistan hon jong Pakistan gam sunga tuilong lut ho kha tana dam sim ding dan ho to gon anei ve ti in sewa hi in tua hi evet na hi le Pakistan gam sunga nasata MIPI ho hi akiphinovin hita chu Sindh province ti chu Sindh state na hi nasata akiphin na anei vin hichiwa hi minister pa in ho jong ahal pi vin MIPI jong alung hang le vin lamlin dunga gari ho jong tampi ate sevin ahal ha ho jong tampi tai ti hi mo ahin ahi le ipi bola chu hi chi Sindh province a hi nasata MIPI ki phinna uma ahi lo le India in hi chi luya kha pi ji ham ahi lo le Afghanistan in luya kha pi ji a chu nasata ki phinna anei ham ti hi he thim na divin hin se huitin hichiwa hi ga veleuchun news ho a hi hichiwa jong hi akiseina chu protester ho hi mini athi in minister pa in jong akihal pi in hita chu lamlen dunga gari tampi jong akihian se in akihal pi loi jong tampi om tai ti hi mo ahin ipg a hita hi Pakistan gam sunga sin gam sunga hi chitabang thil so hi ham ti hi tunia het thim na divin hin sei hoitin India ji ham ahi lola Afghanistan ji ham ti hi hin sei hoitin mi tampi hi lung hangowa gari ahi in minister pa in ahi in hita chu protest abolwa nasata ki phinna anewa hin ahin la hi chi MIPI alung han na pen hi ipg am tele hi chi hi Pakistan government in kenal sim dinga to gon anei ji a hi nasata ki phinna anei wa hi ti hi mu ahin hi chi Pakistan map hoita ave ho hin Sindh province hi hoilai vel ham ai lo le Sindh ho state hi hoilai pen ham ti ho jong hi het de hin anoi lang pi hi in hi chi gamma hi tua India gam sunga ko na Indus River hi chi tui a kha pi pen hi chi honglonga hi chi gam sunga hi long lut na hi chi wa ko na chu mi izat ham khat hin hi chi tuya chu ki depend a hin la tu a hi chi to bang tui ho jong chu a hi na bang ta hong long lut thei talo hi chi ba na Pakistan government in hi chi tui hong long pen Indus River a ko na hi Indus Canal khat sim do ding hi chi chu achom langa hlun do a desert gam khat hi sim hoi ding ti a hi to gon anewa hi ni ja a chu MIPI ho hin hi chi hi a poimo poi MIPI chen na lang zo atui lut na ho hi poimo zo a hi ti a hi nasata ki phin na anewa AK47 hopo hi aka mo vai ta chu ki phin jeng wa hi ta ni ja a chu sepai ho jong hin anale thu wa hi le mi ni hi anakap li kha dan wa hi in hi chiwa ki phin ho hi ga velo chun Pakistan gam sung hi thal jong bai ta ki mu aban le thal ho jong hi ama hona ki sim thewa hin adi sena AK47 ho hi hoite ta ta ho jong hi company made tai ma jong ho asim do wa hi in hi chi ho chu tu a hi MIPI protest ho hin a hin kila do vai ta chu lampi dunga hi thala kam wa government chunga hi nasata ki phinna aneyu a hi in hi chi hi Pakistan government team lo je a hi chi to banga ki phinna ho hi a hi amasanga chu hi chi Sindh province a jong hi goju na gotui ho a hi lawai le leino ya ko na tui ho hi chi ho hi apom do wa hi cho a ko na hi ki dipen wa hi Indus River jong a hi thovin aban le chunglanga ko na go hung zulha a hi lo le leino ya ko na tui a job do ho hi cho a ko na hi ki mang cha wa hi ta chu khosa hi ben tu chunga hi
go zong masanga banga jutalo aban le go azu lo phana cha le hi go a le noi langa ko na tui chop do na ding jong hi umbi se talo ning kum masalaya chu an veleu chun Pakistan neusi tui alet ja I chan ham khana gen thei ato ve ti ho jong chu inamu diu ahin la hi chi ho chu ti ta lawa tu chunga hi go tui a hi in leinoya ko na tui a hi in hi cho zo si jong a lo na ka a hi Pakistan government phat lo ja India in Indus River ahin kha pi a hi chi Indus River a tui niau cha hung long ho jong hi tu ai Pakistan in Canal Sima hei mangding agot je ahi nasata ki phinna aneyo ahin ahile Pakistan government in hichi Indus river a kona tui hunglong ho hi hoilaya ahei mangon hamtele tu ahi Pakistan government in Cholistan kiti hichi canal hi asiem go no hichi khatsi ahi poin canal gup lang hi asiem go no ahin canal gup langa hi sima heta chu desert gam phabe pi ho hi ti chu Pakistan gam sunga Punjab state sunga desert gam phabe pi hi chlai ho a hi thinke tu ding a hi lawaile desert gam ho hi sim phat ding ti a hi canal a hi mango no hin hi che ho zo se zo a hung hei mango wa hi la chun Sindh province lang hi chi chu Sindh state lang hi hung zo talo ding a hi za chu ngi chan ham khat na tu chunga ki phin na hi a hi ti hi iga he thene divine se wa in Sindh state hi ga velo chan hi chlai la hi a hin hi chilang hi a hi la Baluchistan ho ai tan Baluchistan ho hi ti a hi in Punjab ho hi a hi la chun hi chlai ka hi Punjab ho a hi in hi chi Indus River hi Sindh ho adinga hi akine pi pen khat no hi in hi chi Indus River hi chi Jammu and Kashmir gama ko na hung longa hi chi wa hi hung longa Sindh gam sunga agam lailung ta hi longa hi chi tui pi a ko na hi ama ho hin kiwa wa hi na hin la tu a hi India in hi chlaya hi a hin kha tan pi pha na hi tui hi a hi bang ta hi long thei talo hi chinaka a chu hi chi Punjab state sunga Pakistan gam sunga Punjabi ho hin hi chi ho hin government hi nga hi thum na aneva hi chi government nin a thum ho hi angai hla pi atu a hi chi lai la a hi canal sim do a hi chi lai la a ti chu India to boulder dunga desert I chan ham khat a hi in izan ham khat hi Pakistan gam sunga jong desert a hin hi chlai la a hi thing tu ding ti a hi in alang khat langa hi event nai le tu ni a in a seu chu Afghanistan gam sunga kona tui hung long ho jong he Afghanistan in hi chlai la a hi dem asim goi ti a hi le chun Pakistan gam sungai tui ha sama ma jing ding a hi tain hi chiwa hi satellite map ma hi ga velo chun Rajasthan gam India gam sunga Rajasthan gam hi ga velo chai chlai la a ho hi desert a hi hi chi ba na chu Pakistan gam sung jong hi neu cha hi chlai la a hi desert gam a hi in hi chi chu hi chi India gam sunga ko na hung long lut Indus River a ko na hi canal si ma hi chlai la a ho jong hi desert gam neu khat anei na ho vai thinke tu ding hi chlai ho jong hi forest asim ding ti to gon nei a hi vin hi chiwa tui neu cha hung long chu hi chilanga apona a hei koi wa hi le chun hi chilanga Sindh state ho hin ima ahin mu lo diu a hi ta in hi ji a chu MIPI hi lunghanga ki phinna len ta ahin nei win Pakistan minister pa in na san ge jong ahin hal pi viti ahin hi chi hi itiam khana protest hung sot han lang hile global a ti chu banoi li se na leader ho hin hi chi industry ti chungchang ho jong hi ahin seido te di wa hi gin mo hin India jong hi pressure ahin pi deuham ahi lawaile iti thu ahin tan deuham ti pawang hi het ahi po in hi jong le hi chi Pakistan gam sunga Afghanistan in jong akha pia India in jong akha pia tui hung long lut zo si Pakistan gam sunga Pakistan mi pi kinep na tui ho zo si I kha tan pi wa hi le chun
và nói lý sẽ na leader ho adi sẽ na China ho hin na sata akikum na ahin nei và India pressure ahin pi te deu hi ginmo ahi ti ahin tua jong hi Arunachal Assam gama honglong lut pen Brahmaputra ti pen ho hi chi jong hu China ho tilehen China gam hi chet lo Tibet tua hi China in control abol ahin Tibet gama ko na honglong lut ahin hi chi ho chung changa jong hu India gi na ahin nei ding hi India in jong agin mo na lien ta tai ti ahin aji chu Pakistan gam sunga tui long lu zo se aki kha ta na sata ahung ki phinwa mi ahung thi a government in I chanam khana boina ahung to a government Pakistan government in US ahi lo la gam dang ho approach in bol kit han lang hile hi chi indus treaty ho jong hi na sata ahung ki sei phong kit dinga jong hi mo ahi ti chu iga he theine divine se wain sin province tu le tu a hi mei ko ngen a hi lo la mi pi lung hanga mun tina eke ki choya lam lien powa hi thalka jing eo jing wa hi tain Pakistan gam sunga government ki tup lo ja hi Pakistan mi pi ho hin tu ni chan ge a hi gen theina I chan ham khara hin to ta ve ti ho jong chu I het theina divine se wa in social media za chom choma jong chu in a post wa hi in nga hin la mi tampin het chit lo je wa chu India in Indus River Treaty cancel a bol pe a tui a kha tan ja chu Pakistan ten ki phin na nei ham ti loi a hi lo la dunia isei pen Afghanistan gam sunga ko na Pakistan gam sunga tui hung long lun hi chi ho ki kha pi ja chu mi lung hang ham ti a hin la hi chi ho ji chu a hi po in tu a hi Indus River a tui neu cha hung long la pen jong hi Pakistan in Canal Sea ma hi chi tui ho chu abona heimang ding agot ji wa hi I chan ham khana sin hoi lung hangova ki phinna ane wa hi ti pa chu het thim na diwa tuni kuki news mangcha in sei the ho hi chi chan chu hintin het thim so ke diu ta sanin tuni kuki news vejo se na chungovin ka ki pa in bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen